Sa labing-unang higayon sa kasaysayan sa pageantry sa Davao City, nagpahigayon og pageant alang sa kalalakihan nga gitawag nga Ginoong Davao 2019. Ug kagahapon giila na ang ambassador alang sa kabataan atol sa gipahigayong grand final sa maong kompetisyon. Nakatutok si Argil Relator. Nilanog ang hiyawan ug palakpakan sa supporters sa 15 ka mga ambungan nga kalalakihan sa opening production number pa lang sa Grand Final sa Ginoong Davao 2019 sa Davao City Recreation Center. Nag-enjoy on stage ang mga Ginoo, suot ang activewear. Gipakita sab nila ang ilang kakisigan, suot ang formal wear. Nisalang ang 15 ka mga Ginoo sa mga pangutana sa usa ka showbiz host personality base sa ilang personal information sheet. A few years ago, I almost lost my mom. Sorry. I almost lost my mom because of depression. A real man treats his mother perfectly and right and loves her very much. And that's true manliness for me. There's so much plastics. There are even plastic condoms. There are plastic shots, plastic bags, and it's not the Mother Earth's mistake. It's our doing. And Hakot Minor Award si Ginoo number 3 Cyril Lawrence Rosil. Di nakuha niya ang Best in Costume Parade, Best in Activewear ug Best in Formal Wear. Gikan sa 15, top 3 ang gikuha nga mao'y nisalang sa final Q&A. Pasok sa top 3 sila si Cyril Lawrence Rosil, Abraham Yaya o Kyle Emmanuel Gaite. Hinoon, doon na pa'y interview nga gipahigayon sa top 3 aron mas mailhan pa ang ilang personality o panglangtaw sa nagkadaiyang hisgutanan sa komunidad ug sa nasod. Experiencing and doing the same thing and just being part of this is already a great honor of being the first Ginoong Davao part of it. Sa final Q&A, one common question o one common statement nga ilang sumpayan ang kinahanglang tubagon sa top 3. as the Ginoong Davao 2019, what I contribute to Davao is my advocacy for the underprivileged children of Davao City, because I strongly believe that if we want Davao City to progress, we must focus on the grassroots level, and that is the children of Davao City. I am Kyle Emmanuel Ginoo Gaite. I am Ginoong Davao 2019 because I represent a modern Davaoenyo that has the heart and passion to serve the Davaoenyo. Sa katapusan, napiling Ginoong Davao second runner-up si Abraham Yaya. Ginoong Davao 2019 first runner-up is number 3, Cyril Lawrence. Napiling Ginoong Davao 2019 ang 19 years old nga mechanical engineering student nga si Kyle Emmanuel Gaite. Kasi grabe po talaga ang work. And then hindi ko pa nakakalimutan yung recipient ng aking advocacy kasi wag lang tayo pero happy trabaho rin tayo. Kasi sila talagang isa sa mga inspiration ko dahil ako sumali dito po. Ito po education for underprivileged children of Davao City po. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.